jutro. Dobro jutro. Sretan rođendan, ljubavi moja. Tata. Pogodi što? Donio sam ti cvijeće. Prekrasno je. Vilu, moraš mi obećati da nećeš više bježati od kuće, u redu? Dobro obećajem. Da? Da. Ne vjerujem ti. Mislim, pogledaj se, još nedavno si bila malena djevojčica. Jako malena. Kad bih te držao, mislio sam da ću te slomiti koliko si malena bila. Daj. Znam. Sad sam da, u redu, odrasla, da. tata. Ne želim Jaydinu zabavu. Nije njezina zabava, tvoja je. Svejedno, ne želim je. Ne želim. Pa slatkice, Jay te samo želi razveseliti, to je sve. Ali... Svi mi samo želimo da budeš sretna. Ajde, daj. Nasmi suda, Ahmod hoda i evo pomoga. Oho, to bi bilo toliko jasnije da ja govorim ruski. Hej, šta ima ekipa? Kako si to sad obučena? Kako to misliš, nije li očito? Pa i ne baš. Sad sam emo. Pa ovo je najbolja kombinacija do sad. Danas je noć vještica. U redu, sad je dosta pretjerala si, ne mogu te trpiti više, ti si lažnjak. Pusti me. Dosta mi je tvoga Što se to događa? Što je bilo? Ne znam, pitajte nju. Poludjela je. Prolila je sok po kompjuteru i uništila sav naš trud i onda... Ne zanima me što je učinila. Ovo završava ovdje.